dobrodošli u poslednji video family friendly kanala. Naime, što je zašao s ovim videom? Ovo je poslednji video family friendly kanala i ujedno i prvi Bogunov video. Ja sam Bogun i dobrodošli u Bogunov video. Zašto prvi Bogunov video? Pitate se. Pa pre svega zato što smo mi iz Family Friendly kanala odlučili malo da promenimo koncept svega. Jer je Family Friendly osnovan avgusta 2018. godine, taj Family Friendly je sadržao 2, odnosno 3 člana. Ako se sećate, Miće i Jece. S Jelenom u međuvremenu smo se dogovorili da Jelena otvori svoj kanal, novi kanal. Zašto? Iz razloga što Jelena jako dobro peva i mi smo taj potencijal prepoznali preko svih onih pregleda koje zapravo njeni kaveri dobijaju. Kaveri koje ona uradila zajedno sa Mićom. E sada, obzirom da koncept našeg Family Friendly kanala uopšte nije bio pevanje, niti smo želeli da se ceo kanal zasniva samo na kaverima, mi smo skontali zajedno sa Jecom da je najbolje da Jelena otvori svoj kanal, da će tako dobiti onaj publicitet koji njoj zapravo i treba. Mi Jeleni želimo mnogo uspeha i jako smo uvereni da Jelena može da dođe do velikih visina sa svojim glasom i nećemo na tom putu da je stavimo i nećemo da je sprečamo, već hoćemo da je pomognemo. Iz tog razloga očekujte uskoro Jelenin novi kanal. A što se nas tiče, ostalo je samo još jedna nedoumica, a to je gde je Mića. Naravno, ukoliko ste pratili nekoliko prethodnih klipova, skontat ćete da Mića zapravo i nije bio tu. Mića u stvari se nalazi iza i s druge strane kamere. Zašto? Mića je skontao tokom vremena da njemu baš i ne prija toliko da bude ispred kamere i ne prija toliko da snima neki kontent koji njemu zapravo i nije interesantan. E sada, to je jako pošteno s njegove strane, jer ako njemu kontent nije interesantan, kako će onda vama da bude? I ako njemu i nije interesantno to što snima, kako će onda vama da bude? Stoga, ostajem samo ja. Ja ću se truditi da konceptualno promenim ceo Family Friendly kanal i da uvedem nešto novo na YouTube do sada što niste videli. Pre svega, to su vlogovi koji će biti in motherfucking English. Why? Sad ću da vam objasnim. Pre svega, ukoliko ne znate, ja sam na Instagramu potpisan Kanadjanin. Zašto Kanadjanin? Pa zašto sam odrastao u Kanadi. To ste me mnogi pitali na live-ovima do sada i to sam nekako dužan da vam objasnim. Ja sam zajedno sa svojima 92. zbog rata u Bosni otišao za Kanadu, što bi rekao THC. My mother tongue is English and I grew up in an English society with English friends and friends all over the world who speak English. So, in that manner, I think it's very smart to continue in English. Now, rule number 2, odnosno razlog, pravilo broj 2, zašto ću snimati na engleskom, pre svega jeste zato što balkanska scena je odavno prevarsla Balkan. Mi smo mnogo bolji nego što mislite, mi smo mnogo jači nego što mislite, mi smo mnogo gledaniji nego što mislite. Nama ne treba jedan KSI, ne treba nam jedan Logan Paul, ne treba nam jedan Jake Paul, mi smo dovoljni sami sebi i mi smo mnogo bolji. S tog razloga, vreme malo i da se širimo. Vreme da pokažemo i svetu da možemo zajedno s njima da imamo korak kao i drugi reprezentativci naše zemlje, odnosno balkanskih zemalja kompletno. S tim u vezi, we're gonna continue half in English, half in Serbian, and if you guys can't understand, you'll probably have some subtitles underneath, and in the comment section you can tell me if you want me to talk slower, if you want to talk faster, or even if you're just okay with this motherfucking speed. With that said, what I'm going to be showing you on my videos is actually something with cinematography, photography, and sound production. Now, for the sound production part, pomoći će nam Mića, naravno na srpskom, jer Mića na engleski malčice lošiji nego moj, pa s tim u vezi pokazat ću vam nešto iz druge perspektive. Da gledamo nešto iz druge perspektive. Veoma je važno gledati stvari iz druge perspektive. Zašto? Zato što tako svoje vidike proširite i zapravo dobijete pravu sliku. Ovo je bilo toliko najavi o nekim budućim videoklipovima. Ukoliko vam se ovaj video svidao, preporučite ga drugarima, subscribeujte se, ostavite like i ostavite komentar šta biste vi volili da saznate na engleskom ili na srpskom. A do tada, mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Veliki pozdrav od vašeg Boguna, vidimo se, ćao!